dihita ruasnya KBP mana di dia pemaringanan salam sehat dihita salutna kamanginan rahmat hita mangguruhon mangarata-rata endeta tu minggu tanggal 16 April 2020 tol 5 minggu kuasi modo geniti songon poso-poso naik baru tubuh disada Petrus 2 ayat 2 merparangai hobar Tuhan tadi debata diperbaharui untuk hidup menurut ketetapan Allah. 5 topik di minggu tak kemanginang salani rahmatul hita mangguruhon na parjolo sian nomor 520 kolan sesa ayat kamanginang. Nomor 200 ono ayat tolu ayat 2 120 sia ayat ono No
Kamanginang, saya nomor 724 ayat sadar. Salukna Kamanginang oleh atinang dituhatta songoni majolo sahni parguruata di partikianon kurang lebih Kamanginang mohon dimaklumi kalau mau bedi anak kota. Nah terkadang tempona kurang stabil Kamanginang mohon dimaklumi, terkadang hatop terkadang lobat, jadi mohon maklum Kamanginang anggia ma tu hari nanengro di pardisuhi tu hatta anak kota Madinalaho mengiringi aka buku edeta tahu puji-puji atau tuh hatta seganu pare songoni macolo sahak nih pare dona nang lupa Kamanginang tetap di subscribe subscribe, like, comment, share jalan nang lupa kamu mengaktifkan lonceng notifikasi nih asa nang ketinggalan kamu di aka video-video buku edeta nah upload kami seganu pare songoni macolo salah ini parguruata. Salam sehat Madita Salukna, sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.